lakini ndo utwaye watumie ka no simalinda nao ke kujiwiye muno kigeze lobala ndo wana ke uchete kamesane na unaona chema zianzia kana uigeta akala kile ina kuiteka lakini weka ndo aliguzi lakini kwa wale ukuzi baikala kala kaile mbona konga kuna wetu bahati chake and by the way mume huko mume akoma kibilani lakini ni utegemeo uchipe nzobi pe umbuchimba ibya bendu to nyoke ya wakanete wakanane wa mekima wa kubyubita hiyo mbona mume wakoma na kema mundu mukana ketie nyelambe na ndanyela nzobi ngweta akaniti muchu byubita byo bai kana kanene mileo no mume unatoka tamu ya mwande babu wandu waonge maende manena nie mume wali enda mweke kana wahme kumweke nondo because la wikete tiko senini akaziane na mume neza nondo thina ne walikile we na musee wake makunie sindu na hivi ndaya kwete nsobi na nyumba ni athirile mulevi ona kila kindu kikisio yene somo kwa umealangi ekalebo na wesa kuona mume etikela usetwa benie bakaende so mistake alikile manena ni moele manena ona antri wake amwitso okay makosa ni malikile vinda jeu lakini tika lomba kende kwao ni waku wana na ile kuikata ndio ni manena ni ama kwa ati mume amotabie feeling yake ndo watu wakatite na by the way ziko tata kwaje kunene ni ndo ajao ne kumana Abenya ndama na mena kwa hiyo kaloneta ndio wake ndio umo kuna kindu tajuna mume akamana tio share na ito by the way na mwidi oneza ende wapi ni Kiikalo Kya Atumia ai mundu umewendea uga my friend inauma tabia yetu ndo na tabia yetu da na ningu ni chinda cha mtu ngapumba mwe tabia yetu cha uweta njobi nyumba ndo kwa kanacho himo kanywe kwa uko na venge mumba ngetsa akatulebe ona di nomba ona kuthio nyona kibeti ha bomba ungecho mwe kwa ndia na bagwa ndia acho kibeti wewe ate kumbuya kadia nomba una katulebe ndio umekio ndio chomiji ya kambekea sine cha ubikabado na mwe watu wandea ne cha wa bomba kwa ndio na abaka kia kinzobi